Nanda Wata Wata ki City Veni Raturala and Radio Mbulandua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watamai.
e sere manda ni kua. E rato sabi kinta po kitiko na matai lawalongo ne mbale koroi ki tumundu. Pinakapaka lebu na sandu po tatiko maena singa lebu endende. Sa teka unan da madawa. Teka buena sere ke na ipukatangi na itukutuku ke na itakitaki e so ena non ngau na bango ena beisinga ena lamani dua na madawa. Tapoka pinaka tiko kina na non ngau na ena radio umbulan dua bata San Francisco. Kauti kenta bata mai ngona non bata bata en tapoka mbula tiko kina ki New Zealandi i Australia ni mbula pinaka top end ni mbula pinaka rapoka rongo tiko mai Northern Territory. Pinaka boka lepu mai Perth, pinaka boka lepu mai Canberra. Ke muni na kando ni sama tiko mai Serene pata ke Darwin pinaka boka lepu na biati anu na Pasifika laila da kauni walu na tutoka lau ni bula pinaka torika tinai na tukuka na kando e peli bote na kanda bueka mai majuro na tu masela pinaka boka lepu na sama tiko mai na sana tinika vai na nonta po noi viti pinaka mai na tu ni rungu tiko na raki na singa ndai dena ngele kidila na singa me katakatu na kayani na muani ambakingo ni sator tiko mai na singa ni sudu ke na tawasenda sandonia tiko na kenan raki pinaka boka lepu na boka rongo tiko mai na bebu no nindo bata tiko mai kena bula mai Sacramento pinaka boka lepu na sama tiko mai na singa lepu ndai ne bebale ni bula pinaka boka lepu andikawa na boka lepu na venga rabi na bebale ni bula kedenga na be sai viti na Pasifika mai Europe ke na burabura ongo na non ngauna na bata na non bata na radio umbulan dua bata San Francisco kau di keta bata mai sa do tale mata kere bolangau Rongo, mainase
sa tanggamu, 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 sa tandola, 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 dolan, dola. Ona ia ia re, ona ia, oia mera totoro. To yamber to tatatavura vasua, o yamber to tara, ni bula binaka Ruthi rasue. Yan rabinaka kemunini bula binaka mai una no mai nai bubuni ya binaka boga lebu Ruthi binaka boga lebu na sema tiko mai eroni ratabo la weka binaka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu inda ya na koruturanga mai suwa la nona itukutuku e kai mai bula binaka tau tau tiko ngona udwa na koruturanga binaka na bingarabio binaka talanga boga lebu PWD walube binaka boga lebu sarra no mundo wina no mi mai Freddy Narambe zola binarigi zola Freddy o wani toka bula maleka kai go ina na Ravudi Street lau toka sa pinaka boga lebu na siti ni suka mai lau toka rato sembarimbel ni tuku mai na ilalani Ricardo e na Swire Shipping do yan rakendo sa andoni tuku mai na ngauna ni benga rabingo e na no da vata e na radio umbulan dua vata e neri tawalo to toka na warongo sere be mbulango di tuku mai pinaka e neri ngonga nandela ni benu ku mai Kuwait pinaka boga lebu stara loma di tomba mai Persia pinaka boga lebu ke mami salo loma tuani na we kamunio ke mami na tikongo e Santa Rosa San Francisco ke na be sai wura wambimbi o ira mai nonda na sana tirika ba mai biti pinaka bon lebu enderi na beno no mai pinaka boga lebu wani toka bula maleka kai sebab jela ko tele mengo endo mai na Ravudi Street lau toka pinaka boga lebu di sala niata di kawa ni bula talema ina turanga na marama ni bula binaka marama naita tapi lo madi tiko boga lebu ngara ipo sala binaka dondo se kai borongo dani sawo tindo na ngau na balabu binaka boga lebu taisam taisam iyo binaka boga lebu sandu binaka boga lebu dola binari totokan makarisese tiko mai na pingwarabi matirongo sarano ya tiko nambo Pine Station me somango sandu ia sabi na mata suminyewe gi matsange me wakile tino botra kami denyawe pina wale butai samu na kesa kuru matalamba bula bena katawu en ile sabali do television rating go mai nambo Pine Station rato ka tiko mai namago sa sini ta rot ngo nanronga ko tawana kateni sa sengangani rawa dua tiko na biloti sambo suriti me go na roti na roti kari kenan raking go mer korono bu hausemba kesa kuru matalamba pinaka boga lebu sara torika salu dola bina ke laila da kauni valu ni bula bina ka yandi lolo malebu tu yani nandi tokalau pinaka boga lebu sara pinaka boga lebu nangarabi tabi laila da kauni valu pinaka boga lebu na bena numi pinaka boga lebu torika tinai ke saboro rongo tuku mana tukuka ndrakita bembeka mai nonda pinaka boga lebu na sema tuku mai na singa lebu inda saru na bisureti saya zumengo mdalai katalau mango seboga singa lebu mango mandangani kuah inambo Pine Station batake nangunuti ko sa totokasar na roti kari na BBMB pinaka tokaya na roti kari me darla ko ani mendalaki boga ibota kina na korono bu house emba valengo toka sarendela na idaki ngai bere ya kitu mi robo somu da tau ni ra boga bina ka boga le na boga le boga ta boga maruta kitu ko mai nem tale kimbau nem bulare tamai Jenny bula bina kango rai wanga na mosi bina ka boga le tori ka salu dola bina jo wanga bola bina duriki matangali bina ka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu indai bina ka boga lebu bulare tale kimbau sema tali tunga me na singa lebu indai ke tamai Jenny ne bola do madara kene boga langa weekend to tiko na tabi boga maruta ki
E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka inda wipu ke ka waka mamanda taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki. Erto satu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarapatalangan kenale waka sumburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Roa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulandoa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack
E tiku kena kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo si tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Beni Raturala. O munda me oga murea langi mai akali e biri mai doloni alisimani rai. Roko bigo nai alai, wanai ali kenai maai. Rosolo anando moni makaro, yan rabia na masala ni huwango, masarau ni manua ya tabago o, salu unro mumboho ni sauro, katamo e nasinga ni rayawa, nunubi na numbo ya maa, sanga inaua ya bora bora, nakalo me akena ni wanga, waka undo mo ang daw ni Boo, sa eheru sa bakay uu, makaroy layone sa uu, maaw kamba siway may nun, sururo usinay badano, inuway muli merasaro, ewara na mena meraoso, sa kumbuka sena senido mo. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. Okei, meta waka nui nui mua, merawa na oso wakayawa, meisa ua ina tua waa, menona kede sara, na panua na loku na maani ku, ala noa se udu mai duru, me baka se sera na buku, bikai kiata na angidi bungu, waka lolo mo e rana no ven, ni wara ni de, merawa wakanu, oso ni mbula e meisa ua, na lawa ni mbula soni e koma, me na uinde, na nasa sa, merawa na mbula rawawa mina, uragi na mena mendaya wal, obi ilamani menda nova. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. Pero silo asibitang ngona tini kandua era rosa kalima na miniti e na nonta bata e na radio bulan dua bata e ana ngauna mai viti ke Santa Rosa na nonta ngauna sa bole kasarati ngango na ngauna bata ngau ya i enda bisi viti ko enda vida na ua sa asibito ngona va e na rosa ngulu kalima na miniti ngauna Santa Rosa e San Francisco ni bula vinaka bisureti ni tamai Jenny bula naka ngongai reiwanga na mosi mai dua mandana bowl sui waka moda kay doy kumala.
Ia sabi naka menta sarongo da tunga na kakana na sasalu mai nonda kena idoi vinaka boka lebu na besureti sabo ka vinaka tunga yani vinaka boka lebu tamai jeni vinaka boka lebu chesem bale wai mbula re pix da kau ndo mbula vinaka elesi wong orto na solina singapore wai iyo ni mbula vinaka kemuni kay nakatunga mo elesi ni karakarawa vinaka tuna la malangi na lomani tembara pakasaranga na karakarawa na bonua lebu Amerika pinaka po lebu kemunito so pinaka so lebu roai pinaka po lebu pita linga iula bula pinaka pita au sanga ni kila eve na bonua eva kau tiko mai kina ni tukutuku ni boganu ni pinaka ngo ni pita ndona ndo bola tukutuku do samba un kaseta toka na dava ni bola tukutuku na Pasifika bula pinaka oikawa hiromi bula sia rongo sia na do mo ni toto ngai ba matalau go tua lambasa miau bula sia ia miau bula sia bironga sa kiu sa takiruan bula binaka ratu ni bula binaka tamai tamana nian rabinaka rongo binaka tikona sere ia melago batanga kin kakana sureti tiko mai kin ngona singalebu ni kuwa au sabo ga binaka bo lebu ngai na bukunda ni darongo za tuna ken talanoa samba undo to kana iwe so sini mama uya ni darongo na ken talanoa kena ga terasa ngai binaka sara mere mata ni tombua nianra maramayanu binaka bo lebu na sema mai kimini boy mai na kalau maduata ben no mitungani be rekeden leo ni koro na kalau maduata na buku ni soli ni balilo tu engarabi na Singapore ruai na madao saoti kumoni raoki na ilabu lebu walu sangabulu katolu na undolu ya sa de sara binaka bo lebu na kalau mai maduata binaka bo lebu sema ema bita bulare na korbo tailebu erto salolo matuani be kemuni binaka boga lebu sema ema bita binaka boga lebu korbo tailebu do bula binaka talenga in the station in Yovisa do sema tiko mai na singalebu indai binaka boga lebu nano da sota binaka boga lebu nano da abewe kani na singani kwa saka itega bu na madawa itega bu talenga nano da bata and radio bulan dua bata kautikenda bata mai in the
Back in Donongo life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tunda wala. Kubertongo. Au sayalo ko dengo kami binaksa. Iyo. O yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manion na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Pinakabakalevo ng daw siya matikumay. Pinakabakalevo ng daw aseti ko na nonda to wata-wata na radio bulando wata San Francisco, may kautikan daw watamay. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalu sa ngulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na radio bulando wata. Iya, ay wili-wili lilisar may pakatuto watataki kina kende wili-wili ng 182K and ovea sa pura-pura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulando Wata and na YouTube. Radio Bulando Wata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Kenda na iwakatawa, ngo sa tal may weekenda. Lestel may na boss ni kalong ketu na banggo chisu. Kemdo na iwakatawa nga. Leba manda na diwa sang mulka diwa, leba karamay nandua. Saya alichi. Leba tu nandua chigungo. Abali kenda via kau lotu chigo pertani ya ke no tan taleso. Ebina kangor. O ko manda nga menda lam na itu ni bangori na wekanda sinra chigo. Amale kanan rendre. Sinra la ko chigo. Lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, our census has gone down, the Methodist Church. How may be that 200,000? No, 200,000. Ange lutu chungmai, sange be 192,000. Oh, tamani. Alagui be. Kaya bangangan doon na sir ni Walele Mwangwe. Na iwakatawara more than no. Sin more than no. More than no. Gevagab. Si Piera, sesetu. Abuna Wesley indo na Ruana Abula South. Ang abuna uchu ang ka. Na sir lebungo na iwakatawara more than no na si Piera. Sesenong etu da gendo siang ataltala. Ora si Piera more than no na iwakatawara sesetu. Sakandi na ba kaya eh? Asese nga na ibakatawa sa amo der nasib. Dabi sotang man lang ni serengo. Amen. Kita sesengana ibang tao, rasa mo din nasip. Na itala-tala lal Muhammad, na matay ni non na ilis-lisi, na singalibu yung day, na non da bata-bata na radio bulan dua bata. Yan ay tala no aning gito, may na moira na non da bano, na timi da bambekay, kaila bakimay, na timi ni Sambeto, na timi ni Nawaka, non rato sa daking gona kain daw maka, o kwe na bulatale, kinaratu kobayata. Mara
E na muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang De volia back in dono life insurance policy? Nakakil nito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check sangat tali ni biara sangat sarangan ni biara paling lain in time sarangan mai so ang kaliwara ka tala tunda wala ko tungko o sarang ko dengo kami binaksa Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sanang berata ini baga singalebu, kita sanang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatamu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.
Tiri awa tukoto toya salolo mayani. Na sota tawalo ko di kandina we rato na ilawalaw ang gona dangi zawiri ke Aotea. Ni bula menaka ko ni sagay sema mai sa bola kat ko na ngaunen rongo tukutuku na nonto banua na tini karua ya mai biti ke Santa Rosa lima na kaloko na rongo tukutuku kina na kabi nda kabi ni moniti boga ngauti ko na madawa ke na boga maruta kini bula menaka na kanda ni sema rot ko mai na sigalebu nda sema ya mambita bulare na korbo utailebu na lolo matuya ni be kemuni vinaka boga lebu chone bakani makaresese tiko mai Wellington mai New Zealandi dola bina chone seini tu ina deba bulasia abina abi karabi na mukangango isa lolo mai bisongo lolo mai ni bisongo mio bulasia pedelina novo oi ratu pedelina novo turanga na tuita buki bula buaka bula binaka ni bula binaka tio kemu bula binaka sartiko bula binaka tiko bula Mosese yang bakitini kwe tukuna tiko Mosese yang bakitini ni oratu pedeli na novo ibuke ni presidendi saka ni kilana ibuke ni presidendi soko di bindi se yang bula benak una isi na mbose yang rabakan ni benaka tiko yani na pengarabi benaka buka lebu na bena numi mai una isi benaka buka lebu ni kalungatan singan di kuwa kaya esa kenang gina tola bina mutu na matabu ere me muritikei na mbuli na anu koro ni bula binaka na buere na muritikei na mbuli na anu buka turanga mai koro makna wairua abina kabole wala bina masekela na bale bunjina ben kosovi ni bula binaka met kameli ni sambula binaka na kande ni sa semaroti ko dara wara kan tukutuku no tabunua kena be sai bura na serengo
Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona baina buaka to ba matia no buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka. Kem do kila ngor no buaka. Chikolo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dal la kanto da kaba chikolo sen lewa. Sakadi bana kisi. So me bana kisi o sin kila o asen tu be on list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dal. Si anke to sin dal. Ke la ko lo me andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na rin to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandu ro matai. Ba madala ta kana da ndo ba matai ki na buaka. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni banongo. Au le wana buaka au le wai koea. O koea sini kai banongo koe ba wa chinga miki. La kona kena karua. Ba madala ta kana da ba matai ki na buaka. Ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu koe bo sautia. Eu na kai banongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikina le ni bo se babinaka ko ni do sombo. Kakoya nongu nana nanganen raw non ratu. Waya ubasu tura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era ni bosakina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba kata onda done ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Te tau na kina bekenda to ya na singo ya na te tau yang kai tau be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to ke o tu ranga mo baka tu ranga. Tu ranga ore ni tuku ni koya, ore ni tokon toka. Tu ranga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na nona dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndu na nona dono e tui ke o ko me lawai ko bate koya. O koe ni dhuri na matamata ni korivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri loma ni koro align taka na nonan donu kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu align taka nonan donu kina lawa ni lotu. Atini karua na kaloko. Ai tukutuku ena nonda vanua mai viti. Sibi ene vitu nan rau vitu sanga bulu kalima na vale, mai lau toka, era saba korotukina na kandibuka ena ngaunango. E kaya na iliunliu nindu na matambo se kangarabati ko na tambanango, o sashi kiran, ni nangauna sara madangango sa lutu sombu sara, na isau ni vale, baleta ni rasa kana tiko kina na kena manu ni kau. Ya rasa kania tiko na bei vale, kasa lutu sombu kina na ken raisau. Rapakarita mai na itau ke ni bei vale ngo mai lautoka, sa andona lenga lebu, rasa sota kaya tiko ngo, baleta na kena sangai me paluti, na manu ngo, na manu ni kau era saka kana tiko bagabe Italia e nanon rei tiko. E kaya talenga o sashikiran ni na matangali kaungo kara sa kana tiko kina na kena manu na AST Termite Baiting Program sarambi umbada tiko kina na kena ndang umay lautoka me rawa ni tarowi kina na nanon rasa kana tiko na manu ni kau ke na kandibuka e na non rabe vale. E kaya o sashikiran ni kambani na Flick Hygiene Services e sarawatan na tenda ni Bengarabi me non naitavi na baka ombokotaka na manu go. E panan rau basanga bulu kawalu na itau ke ni vale era sa taura na ilabo mai na matanitura, sa tauri ilabo mai na matanitungo. Na ilabo soliwale. Meron ni baka pinakatai kina na non rei tiko. E ay panan rau basanga bulu kawalu. Ka tolu na rau rua sanga bulu kabitu, sagai kere tiko yani. Me rabagai bota talenga. Na ituba ni Bengarabi ngo,
e na viada vasarati koe ani na 3.8 na milioni. Ka telanga o Kiran, de vitunan rau ono sangavulu na itau keni vale mai lau toka, e rasa taura e tau ia 5 na $1 na dola, ka tini kalima e ratau ia 3 na $1 na dola, me rao ni ralagi bagai ngataka, me e bagawai ni mate takikina na non ravale, ka sabakan donu ia mai na matambosi ni koro lau toka City Council, bagari takatiko maikina, na matatakataka di biosecurity Fiji ni sa ngaravitiku ka sa rasolitalitu nga botaitalitu nga na kenela bo veira e kunei ni sa tiko veira na manu-manungo. Kaya o Kiran ni tiki ni tuba-tuba ni kena paluti na manu-manu ni kau may na Flick Hygiene Services na kena la indikebi me bukan dinan-dinataki na non rabakadada na manu-manu ni kau e na vale mai lau toka. Era sa kilaitiko na manu-manungo e na punu e ratiko kina na punu e randau wakoro kina. Ka sa lai ibagai duritiko na mbiumbala e na punu me rawa ni paluti kina na kena tete na non rabakadada. Rakaina katalenga na itau keni vale mai lau toka. Me tekabu mai wai salaki ado sareni kimba e kao vika shram ndua na itau keni vale mai ina esa soya ni rasaba kila ke detiko na bagadada na non rabe vale na ngaunango ni rasakana baga Italia na manu ni kau ke na kandibuka rasa rabakilatiko na lenga lebu sa taraira tikongo. Era sabagara itakatiko mai na kena itukutuku e na tamban na kaedana tikongo da biosecurity Fiji me rawa ni irabeibu keani e na bakasangarai ni wali ni lengango e na esa bagara. E nandua na bingarabi bo sanga indolango sa narawa kina be kenda na lewe ni pornoa, men da taka na non dai labo, se toki taka mai nandua na bange, kina nandua talenga na pornoa enda binakata, me pakau kina na ilabo enda baganga taka na empaisa se na my cash. Sa narawa ngo be kenda na lewe ni pornoa, men da sa taka taki kenda nga, na pornoa e biembiwe kikina na non dai labo, ke tiko mai na bange, kina be bonu eso enda na numa me wakau kina. Sa rawa ni kau mai na non dai labo enang bange, gai tokitaki kina dua tale nang bange, se kau mai nang bange ka tokitaki kina dua mbeka na tambanin bisnisi enda vinakata me la ki saumikin na kena labo. Kaya na iliulu ni tambanango ena Vodafone Fiji Digital Financial Services ni o Salenda Prasad ni empaisa sa tu bagarau me na veibuke na tikinango. Na nonda toki taka na ilabo mai nang bange na nonda kaunde mai nang bange ka wakau wakandondonu sara mai nang bange kinan dua tale na ponua. Ronin dua nang bange, dua tale nang bange me be toki aki nga wakang bange, dua nang bange kinan dua tale. Kao Prasad ni goe sa taratau ko sarangan nang bange na nonda ponua. Rawan ninda bagay nga taka na pingarabingo nan dua nga nang bange na nonda ponua na ANZ, na Baroda, Bread Bank, BSP, HFC, kena Westpac. Na dua na beitalanoa bata ke na dua na tambana ni tuku-tuku na nonda ponua baka madala talenga maikina na iliw-iliw ni tambanango na Digicel Financial Services Anup Kumar ni sanarawan ninda bagay nga taka na pingarabingo ka bugarorota ka na dakadak ni da sandu ito ka nga na punuan da tiko kina rato ka mayo iramay ng bange katang kay bakaw tanga na nung dailabo na mona liba-liba may na bange kinandua tali na punua kaya kumar go ibingarabibo
Kana lebu na binakata mera buli da baka totola mera baka ngataka na sala ni baka duru labungo se na sala ni sausaumi e na non da banua me rawa ni raba kaya dora kina na daka rabiang karaba e na ilabo e tu veira kara biuta tu kara maroro itu e nambange sombe ka veira na ndrendre ya sana baka rorota kana daka e na ngauna sa matata kina baka binaka weekenda na kena i rau. Kaya kumar, ni na matagali venga rabingo, e na Vodafone kena Digicel, e na nonda banua, sa rao ni baga e dorikina na veisau ilabo, se na toki ni ndua na ilabo mai na ndua na banua kina ndua tale, ke baka enda baga nga taka kina e nambange, enda baga duru ilabo kina. Kina gitu. Era sa tikong ko na nonda banua na bei tim yeso ni rugby league ka sa raboka rautiko e na nonda sota e na mua ni maraongo. Erto sa bakarita ka mai Papua New Guinea erto na PNG Comols ni erto sa waraka tiko na Fiji Bati erto sa baka rautale tunga mai buka binak. Senga nindua na tim e kaya ni senga ni baka rauta ka tiko mai na sota go. O era nonda timia na Pasifika. Era baka rita ka tiko mai na nonra sa tunde tu e na baka bauta ke na baka nui ni na toso binaka na nonra ngito e na mua ni madaongo. Na PNG Comols e kapetaniki na o Kyle Leibat. Ka baka rita ka mai ni rato sa huli dasar e bunga na lesoni ke na baka bubuli binaka na nonra tusota ke na timi ni Australia. Karatuan ruka kina e na mua ni madawa sawati. Iar tu sana baka ngata kana be kair to buli doya e na non rusota ke biti e na mua ni madaongo na PNG Comols wata ke na Fiji Bati. E baka rita ka mai o Leibat na kapitani ni Comols mai Papua New Guinea ni rato sa baka rautiko. E na buku ni sota ke na Fiji Bati rato tuku na sanga ni rao na sota ke na timi ni biti. Baleta ni sa timi kaua. Karatiko talengaki na sona kenan daw era sang giton dende saratiko mai Australia. Baka rita ki talenga mai ni sota kana baka e doringo suba sana dua taniki na iwasawase nona ramarama dua tani na kena iwasawase beira na turanga ka dua na baka tokai na Fiji Cup na Pacific Cup wata ke na Pacific Bowl. And then na tiga bu sarava na sota ngo e na mua ni marawa sa tokongo e matanda na Singapore Hawaii. E baka raita ka na nonda dawi baka tabulidi ni timi ni viti na Fiji Water Flying Fijians o Mick Burns ni sota ki Europe e na bula katumai e sanga ni rao. Ia me pangata ka baka binaka sa roviti na ilako ninggito ki Europe e na bula maingo baleta sa tiki-tiko ni nona baka rau kina William Webb Alice Trophy na bilo ni bura e na ruasanga bulu kabitu. Sa kua sarangango na baka rau enta sa tika buna tiko eningo mele kia doba na sota ninggito ni bura kana mai baka e dori Australia e na ruana undolo ruasanga bulu kabitu. E na sangatiko oviti me na baka reite koe baka bina kambali tani sa tiko talenga e na mata initini na timi ni viti. Sa tiko e na mata initini veira na tini mi kaua e na nonda bura. Sa namba liwa tiko kina na nonda timi ni viti. Ia na nona lako bekengo ki Europe e rauna lai sota kina na timi ni viti ke na timi ni Islandi o viti bata ke na timi ni Walesi o viti bata ke na timi ni Scotland. Ora tau tolu na timi go ora tau tiko talenga e na mata initini na mata timi nganga e na nonda bura. Era tau sana baka ngataka baka binakasar na ngauna ni sotango mai Europe e na bula katumai mer tu baka raukina e na nonda e tuba ninggito e na baki ruana undolu rua sanga bulu kabitu. Kina biasa bura
sa kata-kata laki tiko nga na be sabo sa kena buna unibindingin-dingi kabuka dori mai merke en vida na mata ongo me do pati kwenta inda ni sabo ngai rua sanga bulu ka rua na singa me baga dori na bindingin-dingi ni tutu baga presidenti mai merke baga lewa ka baga ndilo ya tiko na presidenti baga dengu ka matataka tiko mai na Republican o Donald J. Trump bukan dilo ya sar bagada na ituba-tuba ni bengarabi kay na bagadoko raw bagadora na presidenti wata kay nanonay buke-buke Kamala Harris wata kay Joe Biden na buku ni bagadoko may baleta na tangilang bayrua ka rabuti mereke na bulanggo kay na bulasan rom kaya niya ko sura-sura senga ni bayraw ti senga ni benganiti ya kaya tiko may Kamala Harris na ibuke-buke ni presidenti ni sarule buna bagalelewa ni Donald J. Trump en buna ni binding-dingi ka baga dori tikongo baga don bosse tiko mai Kamala Harris by North Carolina en dua telengana sana karabuti baga dasar en nadangilamba ya elai baga don bosse ka o Harris en Coro Greenville ka baga reita kakina ni saganin dondon me baga lewa ina matanitu na taka ni baga doko sarwile butalenga na lasu ni Donald J. Trump kata-kata sarna kena ento na baga besen-besen sa gai baka tarai rato doko mai na bitambana ni buli wangabuka na Boeing na kambani ni wangabuka ka ra lewena bunga sar mai mereke saya do tiko kinango na baga besen-besen kaina kini dua na wili lebu ni tamata daka rasan dambe go karasa senga ni bia daka baleta ni itiko na beileti daka beira na tolu sanga bulu ka tolu na undolu na mata daka ena kambane ni daka wangabuka na Boeing na baga bese stego mai na bula September na ikatini ka tolu ni singa beira na daka na beiroro ni wangabuka ni yado mai ni tau mai ni roro ni wangabuka endo na wangabuka ka buli mai ni Boeing senga ni biatra na tamata daka kina imbale sana basi katiuke endo na lenga lebu na ken na boga binakataki ngarabi na bi wangabuka iso yado mai karalagoyani ni rasa senga ni biangaraba na wangabuka kan buli mai na kambanin na Boeing lakutiko na bi bosaki ya sa tete talitiko nga na bagang besen-besen ko ka nuitaki ni nasangani yado kina na lenga baleta ni bulieti ko na wangabukan daw bibuka ya kiusa pasindia na kambani ngo na Boeing kara sa dambe ngo na kena tamata daka kinanraki na nonta bonua me adaba na bongi lebu endai uku na lolo era ni tau banga una na uda waka rongo tiko mai biti ni koengo nan raki endonu makitiko mai kia na ngaunango kurkur na banua tau banga una na uda se ua na wasa kana dei koto na ituba kinin raki endai me waka nan raki na singa na noa kina singa ni mataka en deba ke biti lebu na bua suba ke na usori sano na itasiri na sano serua sano na mosi mai na usori kina bua liku kei tai lebu raki kina deba ni sano ra e bagarita ki mai kina ni na senga ni beisau na kenan raki nga ni ndonu magatiko endai na tau banga una nauda na kurukuru na banua na bibukia kina matani rangi kana dei kota na ituba kinin raki endai e bakaki na sana tolu mai na buoliku na deba ke mbua na tokalau ke maduata ke na sana da kaunrobe na kena be atu anu mai di kombien nang gelelebu mai lau dala ke adata me ado ya nikitabe uni na sana lau ke na sana lo mai biti e buan de ta kitelenga mai kina na kenan rakini na senga ni be sau bo lebu sara era ni na taum bisar na uda na sona ngauna ka bugabuna na kuini wai e na be imbarabi na non da banua ke na be udi wai an raki sember mai na seu wana wasa laki bora kana de koto na ituba kinin raki endai ini bula toka na toka lau ke ina toka lau deba me adoba na singa ni mataka
Sai koe ngore nei tukutuku nin raki. Nei tukutuku ena non tapanua na via sai wura nei tukutuku nin gito. Ke nei tukutuku ena non tapanua. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Toki langit sa vanua. Valeu samba sigalewani volume sana kabuta. Kalau sambula la wani ngaula na mendo nina seni kaula masana kuruma. Dalai burubura sabura 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 buruma. Sabura 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 buruma. Indene asame sama sumati na mekin ruwa sana ruwa diyo. Iau vanua rambeta. Suka ni me que usando muda. La wani me que me sasuka. Ya que me sasuka. Ya bunua ko amua se buni mano baka tambera. Sindi basi bika basi ni manu wa bana se utala uala bulu kula. Sabura 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 bura mahua. Sabura 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 bura mahua. Lindi ne ase me sama somo kina mekin ruwa sana romo dia bura. Isuka ni meke usando JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah kumana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda wala. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan kana soma mena claim na lom ni rosa ngabulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima.
Nanonda vata-vata kei City Veni Raturala. Serendali tunawanga Besamua taleani Pakamuria tunaua Tani munde malua Biutukola utoka Tetumalo dirino Isaya tu mama nula Sekamula tu naua Tu itai au mundoka Tu awale nai naki Maka toro da ketaki Imimi mongo kamali Serendali tunawanga nimbula binaka na bingarabi tiko na bimbarabi na non dapat no ebia rakin rendre toka senindo na iboroni tangi kau ya eborari tanga mai na roni borborana raki wasa pinaka bole bunda bingarabi na tiko buni madongo kem donon doni bogalele na tiger 4 ke na malolo cat na moirani non dapat no bula binaka lia tute ni bula binaka o rusi rasue ni andra kemuni naga boleh mana ibu buni ko en milina tangi lebu bula binaka ratu tau rongo binaka dinana radio bulan 2 batang orang non itu tuku yang ga itu na telemoko mata tokang ko nawai sang ni rawana sapa ya saku matanga sapa anta babuna na tempat lebu telang ar mate takati kongo en rakiti ko ni mate takara non tabuno sabi naga binta toka mantangai balle kaya do tuku na itala lal mohamed rena itu tubi buna boka bua bula binaka ni bula binaka na boka lebu kalau ngata tiko na bingarabi na singa ni kuwa maka na wairua binaka boka lebu dola bina di diriawa aranayan rakai
Ya pinakapagalebu na bengarabi pinakapagalebu na be sematimai na be kani pinakapagalebu na bororongo. Pinakapagalebu ama pinaka makaresese na station ingo na nukuloa maira. Sana baka urang ako ra. En mili na tangilebu pinakapagalebu kay una. Una ke rongo tiko maingori Santa Rosa tora sangkatan di ponongo tiko bulikina. En mili na tangilebu lolo matu yani wike muni. Chotame dola. Bula binaka chotame, abisaira lulu, chotame dola nim bula binaka, la beti mbale suba o sartunga imbasi kamai. La beti mbale suba bagayan ratiko ya ningo waga, New South Wales, Australia, kata saratiko nanraki o ikene binaka sabi binaka nanraki en jabaki Australia, bula binaka Francis, bagarongo tiko mai Canberra. Chone mbakani bula bina kabarongo toka ningo Wellington, New Zealandi kalungata ng garavitabi LSC Wong iyo doga so lesinga bugaroe katiko may LSC so linggi mangana bugarowai moniti ano sala iboli saranga may kina eba na ito lube ni bulu Macau buga mata bubale lolo mayani buga bimbi oi hanto na baka samba binaka relay susubulu Macau batani seboli ni rase sengani selele busar era boli mana lube ni bulu Macau ara ngai mai sundot sa sutinin rende sar susubulu Macau bukan bayi nga buka binaka ta buka binaka yani binaka buka lebeles wa liada tiko nana mudo solisa buka ibe kaya bau salah ko tiko mena tuku mena kalau maduat ter tua warita katalenga mai walu sanga bulu katulu na undol duar ngana kor mena kalau mai maduat ya na soli mai na lomani tembara erto soli nga na buo bale na wong kene reirai ni toso binaka sara sale buli mai no tung bulu Macau choeli nambuka tola binari gitumbuya ya kwe sauka ke lepononi da sauka ke lepononi ni bula binaka tola bina ni bula binaka na kanto ni sengay sema mai ena non tapata en radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and na lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil nito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada tu ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpiara, sangat sarangan nimpiara paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Na nonda wata kei siti veni raturala. Kila ndo na ka ore de chungo na ba wele. Go. Sa ba wele ta kendo setani na da mungo. Ada mungo. Ai do sa ngaluchi. Ada mungo. Telepon mai be. Telepon din ngan telepon ko ndo di ba singan setan sa solibekan. Asengan na kango sa asengan nambula. Yali nga na telepon ni. Wow, sa yali nambula. Ya kep kaya liu chisu. Sindo na ka. Me ko ako ni yali ni tu telepon. Benar apa? Telepon na kaya chukulum telepon.
lago chunga na pon, lago chunga na Facebook, lago chunga lebu na ka. Ngai vango chunga na linga mo zawiri chunga vango, zawiri chunga zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo vango, na numa wiko talanga na zawiri wiri chunga. Vai, so se zawiri chunga ngo. Ana taliboni, non rai don italatala. Italatala Lal Mohammed. Na basu I Bonoa Balabu, era tota estate. Kangele kisusu mai nakalabo mai nandronga. Da boga binabinak. Ia e bona utiko koe na ulutanga lebu ni beisau. Ni sau ti ono sanga bulu na mbaki ni bengarabi ni lotu e selebi ti kerutuma. Sabi na kati me boga le suitale. Kina itutu makawanga ni bengarabi. En dau kilai kina. Naga boga lebu sar. Naga boga lebu pasta lal na dotal na nona itabi. En lomanindua na ua maingo. Mendana marau takakina. Kapa ure baka sama toko mandanga weekend. En singa lebu en daindai. Dona ilaola wartu baka singa lebu tikongo. Na rumu tolu saiba walu. Rumu tolu saiba walu. En a suba moto in. En a korturanga suba. E baka rita ki tiko mai ni baka tulolo tiko nanraki en a korturanga. E nraki nga ki suba, nraki nga ni nota banua. Erto baka singa lebu tikongo. Erto sang mandanga ni besureti mai. Erto kanaika. Watake na chips na pateta. Dibi ni pateta na suba moto in. Osaka ni rarawasara. Dosaka na nga may keri kito sa may mamawike. Pinakabuka lebu na besureti mai. Buka pinakabuka lebu. Kalunga tatiko na bengarabi ni kuwa. Na po noon doon na bito sa kikinlaw dala beach estate mbeka. Pinakabuka lebu Mrs. Lizzie Domro. Nangande mai pinakabuka lebu na bito kani. Nuita kinianga. Nangande mai lebu talerangande tingwa na nonta po nuwa sa nuita kini donu tiko na kenan raki. Donu na sota boka bewe kani. Pinakabuka lebu. Dua na serengo me na numikin na namatay law erto boka singa lebu fish and chips tikongo. Na suba moto in. Sa singa ni rawa na yato yani. Ya sama maunga na kena italanoa. Tuhan
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka inda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. JJ's Food Shack. E tigo kena nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Nakakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kay tigo talanga na nonderto specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Barawini korone nao Mai mutu katuong oko iau Luku bulangai rangi minaka Mata lau nindarai kiwasa-wasa Isa nongu koroni wasurui totoka
vini koron nei nau. Ni bula vinaka na tomba na tewa. No bula vinaka maingeleni. Ni bula vinaka na kanto ni buka rongo tiko mai na anu bula mai tabe uni. Vinaka buka lebu. Na buka lebu na buka muri ngau ni sala mai na Songulu Estate, Makawa. Ni buka muri tiko mai na bara bingori me waitabala. Me ado sarra mai na nonda koro e lobo ni bonu na itiko tiko ni koro ni buli mai mbuda lebu. Vinaka buka lebu. Taimili. Dola vina. Koe me tabua lebu. Me tabua. Ere kwa no mai rongo vina na radio mdua bata. Tabua. Wanu ine vina tuya tina pingora vini tabi na singa ni kuwa. Koe mboto. Kombari nga Luisa. Murusado la vina. Salolo matuyati. Alcia Williams. Miau sambulare. Marama. Au, pinakabaga lebu na sema tiku mai. Tawara ka na ituku era nonta banua. E na vesa i vura e na ndua na kaloko na singa lebu endai. Dararongo da tau manda na ibuka sala mena tabadada ni obisa. Nui taki ni yanga tiku e ani wei kemuni. Me baka bure baka sama tumanda ngani batato ka nanraki. Ka rei buka tulolo tiku na lomalangi e na koruturanga maisuwa. Nimbula vinaka. Meka kona kaya Meira nawe kangu maina koro Era mani rai taronga meka Sena lawa muni tawale sumai Sandiatu lawa tu na sengani loma Etu muria unararawa lebu Nongu sanga ikiwaya hongu mai Salala nonda rulo mani vale Kasamala etale ngana seni kau Nomulako Aurarawa takandina wakalebu Kerea veia uma baulako Kino so ake mai no muanua Au soliana no mubaka mauta Dewaka niko nongu baka mau Lala nina nongu baka nui nui Anduri koni wala kawa mula kina Kena ya sana romo leko maluata Talenga komba masinga Koe nakawai kami kamira Ena senga Ala senga sarani muile lawa Luciana makavina vinaka Kakano muni na ungaraviau Bye.
rui leka leka e rui mositandina na utombu Isandi atu nongu tangi mena ya holiki vei Isandi atu nongu tangi mena ya holiki vei Abina kandara ni warongo tali mandango kina tamadava ni visa ni berninga rongo dina tukutuku ena non tabanua nangito nan raki kena via sai wurabura. Na ngau na ke tu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina wa college ko itiko na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lei fomu ono fomu bito ko e pasi rota na makani pailati. Nila imbimbi una nono korni bule na senga nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangara dhaka na songo keviwa. Baleta dukila toko na lesu talima me make na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindu embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalendo na rawalu sanga bulka bitu tiko bakadada na keni sau. Menapola mena commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bono binaka sa toko na bogalevo na bono na lotu na matenitu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bono asa nga tal ni dala. Then be sa ivite so na turanga so na marama dakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangiti ko na itumbutumbu. Na lubengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi ia na da belenga o ke mundo songo te tiko no ngai warai o reto na embassy gori e tiko nga na vetting team ne bebo no anda apply kina bolle reto na vetting team o reto na ka tiko na intake na kani British Army kangorto we only receive those with no police record era pasiti ko na aptitude test pasi vina kana veterongi pasi na fitness level ka ke de pastaki Leila ko mena medical na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko sa so mina fine va matabelo wai le sta longo ne le vuli Ia bina ka wakati ko na vuli samba di tu kina na luvenda na duana madho bongo sa to suti ko na vuli bina na vitarongi resembere tiko maingo sa o tieso enda boga bina ka boga levu enda kaya sa lolo mana kalau pala tene rao ni mboko dara non dai bala bala dana ma teni tu kina tamada dara ni bisu sangani rao sa boga dala ikina e da bana mati bina ka boga levu na dau mene tamada dara ni bisu una isi mate wai ena singa levu enda indai sa duana kaloko ai tukutuku en non da banua e wagarita ki mai ni sibia na vitu nan rau vitu sanga bulu kalima na vale bagai taukei mai lau toka era saba korotu ki nango na kandibuka ke na manu ni kau. E kaya na ke na matadagadaga na termite task force ke na ke na liu o Sashi Kiran ni sa lutu sombu sarakina na isau ni bei valengo baleta ni rasa kania na manu da baga bina ka tiko kina na bengara bisa baga doriti ko to bole me ba ka ombo ko taki ka boluti na manu ni kau rasa ba korotungo na bunga sarana bale mai na sa baga rasa ngaling mai utoka ka uta sarani kimba ka baga bina ka takitiko na ka da sangkara batiko na ngono me bolutikina na manu ni kau. E kaya sa Shikiran ni sarawata na tenda ni bengarabingo na kambani ni Flick Hygiene Services me laki vanaya ni nanon da bevale me rawa ni ira bagarusai na manu era sala ki va korotungo na bevale so era satawana tiko enda indai.
E bagarita ki mai ni sa lebu sara rabi toko ni mai na dakakango ka baga wasibi na company go na Flick Hygiene Services ia sa be toko ni talenga mai kina na matambos ni koro lautoka na lautoka City Council na bebuke me rao ni bagarusai na manu ni kau. Vanan rau wasanga bulu kawalu na itau ke ni bei valeongo era sa taura na ibula bota mai na mata ni tu me balutiki na medango. Tolon rau ruasanga bulu kabitu se wakatarongi tiko kina i bilda na ka me matata me wakandondonu tai kina na kena i tukutuku e wakambauti na lebu tau doko ni labo e na be solia kana mata ni tu me mbaleta na baluti ni manu ni kau e na tiko e na tolu na milioni. E pitu nan rau ono sanga bulu na bubale era sa taura e 5 na undolu. Pitu nan rau ono sanga bulu era sa taura na 5 na undolu. Tini kalima era taura e 3 na undolu. Me era laki i waka sangaraki na iwali ni lengango ke na kena wai ni mate. Sa veitoko ni talenga mai kina na biosecurity of Fiji. And waka vinavinaka ni sa tosotiko na vengarabingo ia na taura toka na ngauna ni rasaba korotu kinango na manu ni kau wata kina kandibuka na veivale so sa edo sareni ki mba na tete ni nonra iwalu na manu ni kau rasa tungo na esa bagara. Bagara itaki mai ni na dua na koro mai wai mai mba rasa mbau kana toka kina manu go e ka mai kino vikashram ni sandua na lebu sandua na iwalu bagai tamera e rasa sotabango ke na bagadada ni manu go e na nonra beibale e rasa mbau sanga den retoka mera bagadoko takatal na nonra beibale e na beibagarusai ni manu era sa kana tikungo e na beibale mai na moirani non da banua. Kaya tiko mai oram ni binakadake me rasayan raba sarangana itau ke ni bale. Me rayan raba baka binakana non ra beibale e na ngauna ngombaleta go na ngauna e randa ulako maikina baka ibubu na manu go me rakana kara baka dada e na non da beibunua ni tiko ke na bonua ni rakadaka. Sanga sutin lebu na kain darau ni dakapa. Me da sayan raba nga baka binak. Ka garaba na nonda tiko me baka sabataki. Me rakakuan ni mai wakorokina na manu kara sa kana tokongo na nonda beibale. Sa toso dake saratiko na kena i baka tangin dengan de kena rerebaki. Sa toso dake tale na ibu katangin dengan dini bengarabi na bika baka ilabo na nonda banua. Baka bimbi na kena sangai me da rakatakataka na ilabo itu weekenda e nambange mai nandua na banua ki nandua tale. Rawa ni baka yang atakikina nambange en rakatakango ka warai takamai kina na empaisa kina mai cash ni sa rawa ninda toki taka na nonda ilabo na nonda kaunde mai nandua nambange ki nandua tale. Se nda taura mai nandua nambange le buka duruma tale ki nandua nambange. Se nandua ngana bonua enda nanuma menda baka utakina na ilabo. Gona bingarabi wo kasagay mbasi ka walengango kasaba ka topo takioti ka nanumini na beibu ke buka lebusara. Kana iliu ni Vodafone Fiji's Digital Financial Services and Commerce o Shailendra Prasad ni sarao buana empaisa me bakayangataka na takatakango di bengarabingo me pakarawa takakina na nonda bengarabi kada toka nga mai bale kada be tokia kana nonda ilabo ninda bakayangataka na empaisa se enda baka yang katakan na ilabo sa tiko na nonda empaisa ka baka durumaya ni kinambangi. Baka talengakin na company na Digicel
ni rani baka ngataka na my cash me baka dorikina na takakango rabaka rita mai na Wakanda ni Sarao ninda sebutaka na vengarabingo kani sa gairawa ninda ve tukiaka mai na ve imbange na nonda banua roni baka ngatakikina na mbange taudo ko saranga na nonda banua da Sarao ni baka ngataka na vengarabingo kaya na mbange na ANZ na Baroda the Bread Bank the BSP HFC patake na Westpac bagarita kimai ni Sarawa ni nda pakayangataka na iwale-wale ni baka wilabongo me pagaraw-raw taka na taka ni bika pakilabo endang garaba. Kini tuku-tuku ning gito bagarita kimai ni Erto sa baka tokong na PNG Kumuls. May Papua New Guinea erto sa tikong na nonda banua. Na madongo sa tiko kedengo na beitimi na rakabi saumi na league mera may sota-sota na Pacific Bowl kana baka dori suba. Erto sa kaya to kamay na Kumuls may Papua New Guinea ni erto sa waraka to kana Fiji Bati. Erto sa nanama kita litik nga may kina. Kana kapitani o Kyle Laibot ni yarto sa buli dasar ebong kana leso ni bibinak nambong ina ngau narto sotakin na kinetimi ni Australia kabukan rukai baka dasar kina na Kumuls na basa nga bulu karua kay ruas nga bulu Kyle Laibot ni yarto sa atakatakatiko na beitikin ni nonrato un kambakoro merawan ni binak mer tunganga kina sota na madongo kina Fiji Bati. Bagarita kita lengamay ni rasa baka raw kediti ko na tim ni Samoa na tim ni Tonga na tim ni Papua New Guinea na Kumuls baka kina na tim yan na nonda banua na Fiji Bati mer sota ni na sota ngo ni Pacific Bowl. Di na nga nindu-indu may nakena yung dakila na Pacific Cup karang daw sota-sota tiko kinailiw. Kaya na daw yung tabuliri ni da timi ni Bonua na Fiji Water Flying Fijians o Mick Byrne ni nailako ki Europe nabula maingo na sota-sota ni rakabi may kaya nondon me sapa kaya nga takasaranga kinabaga binakobiti na ngalala kay na manggosa na kila kay na kau-kau aning gito raw ni Sulia baletango sa tiki-tiko ni nonda baka raw kinang bilo ni Burubura kana may balata ki Australia na ruang doluro sa ngabulu kabitu bagarita ko Mick Byrne makakuha ni baka wele-wele tako biti na ilako ni gito ngo merto nganga taudo ko saranga nang gito erto na baka itabikin. Tolo na timi lelebu, erto sa tiko talenga na iwasa-wasa na ibiti, na matay ni tini, top 10, ni inonda bura-bura. O biti sa tiko na nambadiwa. Ya orto talenga na timi etolungo, erto sa tiko talenga ni, na matay ni tiningo, na timi ni Scotland, Welesi batake Islandi. O biti menasanga, may bagan rukay rato tolo-tolo na timingo. Keba kaya na pinakata me muando no nanona babagara o kinambilo ni Burubura na ruanong dolo rua sanga bulu kabitu. Rawa bua me edo ba na ibakatangin dengan de uosibi ni ibakatangin dengan de ningito ibinakati keba ka rayalon dinakina. Na matai ni ibalataki banua na ibiti erona sota kina kay Welesi na ikatini ni singa ni bulo November na bula katumay. Ada besa ibura-bura sa kata-kata tiko nga na besa bosa batakina bunaw ni binding-dingi may merke. Karo wakay tabitiko kina na ibuke-buke ni Presidente na ngaunango o Kamala Harris kamatata na Democrat kay na Presidente bakadengo Donald J. Trump matataka na Republicans.
ngau nango e raka ni vei rau tiko na kaukaua ke na non rau u vei sabosa na i lao e ruongo e baka e rakaua ike de tiko kina na leo ni vanua mai merke na kaukaua ni non rau ve inresungani mbulu e nambuturara ni vei leti vaka politiki ngo baka dina taki na madhaongo Donald J. Trump sabuna uoti mai Wisconsin, Michigan, ke Pennsylvania. O irango na be vanua kan na numitiko ni na baka tauki na nanganga ke nanruka. Baka lelewa toka Donald J. Trump en rabi ni yala ni vanua mai merke karasa botelaka maingo na be matanitu. Era lako ya ni kasabaka endola bitunga na katumba ne mereke mera duru ya ni ka duru mai. Sa sanga ni lewa irao na non rabito soya kina lewa ni vanua. E kaya talenga o Donald J. Trump ni wakazoko mai baleta na dangi lamba irua ka lamba mai Florida e na mado saoti e wakareita kitiko mai kina ni saru yaku surusura senga ni beirauti ka dendresar na non rapakadoko na leo ni vanua e na vengarabi ni matanitu e na ngaunango baleta ni rauliu takatiko na ruango Joe Trump wata ke Kamala Harris. Harris e tukuna me sarauta na lasu sarauta na itukutuku lasu taki baka sabu e tiko e ni na vei vanua ngo na mata mai na Republican o Donald J. Trump. E sabo e ruasanga bulu ka ruana singa mena buka dori na dingi mai merke kina tukunin raki e na tau na uda kuru na vanua e na nonda vanua mai viti e dua na uanin raki sua sa kotongo kanta sa vakilati ko na kena rebu ni na uku na loa tau banga una na uda e na nonda vanua e viti kena vei atu anu e na deba ke viti lebu e na bua suwa kena usori na e sana ona mosi na sana serua e sana ona itasiri mai na usori kaya doani kina bua liku ki tailebu mai raki kena sana ora e na bua liku na deba ke imbua na toka lau ke maduata e kena vei anu vole kata mai da kaunrobe me te kabu mai di kombia nangele lebu lau dala bata ke tabe uni o ka kina o ya tata na e sana e rua o lau bata ke ilo mai viti e bua reita ki mai kina ni o koe batanganan raki enda donu maga nikua ernan donu maga talengani mataka bibu kia ki toka na matani dangi tiko na ibaka kile nin raki sua kana senga ni be saunan raki ni na uku na lolo atau banga una na uda indai kina singa ni mataka na waa ie meura ngā chotua matakoa aero tekne ausnet lele fayaksha aero tuma bakatelenga kina raki senga ni be sau an raki ngai viti na donu makitelenga mai rotuma ni mbula venaka na bagarorongo tiko mai ni tiko ni matani tu mai ahau ke menina turang kene marama sai ko ngor na tuku ni raki na tuku mai na be sai burubura na tuku ni gito ke na tuku e na nonda vanua Na nonda vata ke City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiko kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiko talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katin kabitu ni makostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time saranga mai. So ang kali wala ka tala tunda wala ko. Kuwertongo. Au sala ro dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Mata binaka dito tao may naudagay Uni amata na sakay Dua dilayan siya kararawan Isaray na'y baru Duesembang bolirawan Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio ang bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. E sauti tuko e bunga sarana i tupo en tangarapa en madal sauti ke na mua ni madawa. E ni toso tiko na beisinga yan dua ni nonda bengarabi ke na sole baki. Sa tiko na beisure tiraramba. E na Fiji Runway Resort Gala. Na bagaildori en na bulango. Na ika rua sanga bulu kaono ni singa na singa buga rawai.
Mai na 5 na kaloko na kavi ki na tini kandua e nambongi lebu. And Canaros Resort and Spa. And ba saiba ba walu Sonoma Highway Napa. E duru-duru en duanan rawasanga bulu $5 E o ka kina na i baka kabi ko mo yada rongain. Asuli na i duru-duru ya sa dola wataka na ngalala. Tolu na i tamba baka singalebu baka kabi sa yada wata ikia sa rota lang akin na katalau. Sa baka pontorawani e na lo maniawa ni bengara bingo. E na baka duri talenga na bi sulu, na bi sisibi baka rita ki sulu, baka kina na soli buki-buki. Era na baka rita ka tiu kina kenan tau kina bi baka marau taki. Laki marau ya ni kina. En bengara bi ni Fiji Runway Resort Gala ka na baka doringo. En i karusanga bulu kaono ni singa ni bulu oko tabango. E kuengori na irongo mai na nonda balin songo. Na nonda wata-wata ki City Veni Raturala. Ni wasoti au tuongu wararama meu sereta ko mandaya saila ya mua saila itu enonda bitirarama Uni wasoti eito inawe atani eito nasena ni serela elisa Vororongo tuang buararamba, na itala no ake na ulu matua vero tona dau nindela i setura. Pinakapagalebu na siya matikumay na singalebu en dainday. Pinakapagalebu Alicia Williams, Miyaung Bulare, Maramataubu, may lebu kana tunimata,
lebu kana tuni mata mbula vinaka ke moni mai puke Toei Lodge o goe New Zealandi. Vinaka boka lebu. Tabeu ni circuit na tabataka tabeu ni miau sambula sia turanga nei tau ke ni tabeu ni circuit na tabataka ni mbula vinaka. Bula vinaka. Kalau ngata tiko na bengarabi ena were mbula ke viti. Toka ingali wise bula vinaka turanga weka kai kereana ndona sere ngona no tuku me botai ve marmanaita Eleni Ramadaki Florence Valentine isa nimbula vinaka ke muni totoka bogoti na ve samati na singa lebu ndai salolomba boga lebu tuani baini vanua elambasa na singa lebu ndai chone bakani boasangalo maleka na boga rorongo sere na boga lebu Joe Muriwanga esa no munisere singa rongo diotia membaleta na mbula re mai na bosai ni bula binaka ni tagin sa binaka tiko na mbula anda umaka to sa binaka tiko na bingarabi binaka boga lebu okay matangali e bangarai tiko e biti kei rotuma e ndua me somitagi ke muni sembertiko se tiko bunga nga uno ni stokarakina na singeleti ni biti me ada botiko ngo se chini se kunendua na namba walu me bakata gi kemuni inoke male matangali pinakaboga lebu sar na sema tiko mai na singa lebu endai gona non da vata en bula dua vata e San Francisco e daba e kauti kenda vata mai Isa balana mai Nano busere kale Emba promoli Nando momuni Wakanana nutu Nanu marawali Kami datu Kau tiau lesu Kau tiau lesu wike Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 2131 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 2131 saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo dena bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California.
ve mamani dua na singlebu ni lotu lebu ve kamundo viti and a radio bulando vata San Francisco me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Dore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Veni Raturala. Abuna uta chunga na ko na tanganen go lago tu. Wale tu no yau. Wale tu no yau na kaba bura. Lebe kende go sa lebe chunga nda ba le chunga no yau. Nge chunga tugun chunga. Senga nei labo. Senga mande nei labo me soli mande na singa tambu. Me na labo. Ndo boli yang ko na chunga. $9, $10, $50. Lago chunga na ngun yang ko na bongket na raw may be na soli. Boso tiyaw.
Kandi nango, au sa sota ba uchimai. Ha? Ranga na ilabo may na boliango na, ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko. Na tais na offering and tuguna chiko, dua na katini sinraw chiko. Wosotia ngori nondo. Diyan din sir na mamia nung dongori. Da sabi botaya kakanda borong da kediti ko nanon na ibasala na italatala go na italatala lala Muhammad pinakabugalebo. No na yuti daw na singalebu and dainday pinakabugalebo na semati ko may. Sanganin daw data, sanganin daw kuha na tangi maudia kinaya simboyawa ni da kao ni tambua. Belan di mori. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Laka kira ni tota na katil kabitu ni makostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time saranga mai. So ang kali wara ka tala tunda wala. Kubertongko. Au
saya lo bien o kamu bilang Iyo, o yasar ngana buna, rau sarra, sa tiko na pepa sesenga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to doko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kena baga singelebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Serenita moa moniro ngoda manaraya busano raya une sesilini ano damato avoni non ramate sauto ke inamola masi ke inakomina yangona aikarua mauna sao tiveirana nondanga sesegana silini seyauni vanuata ni sivinatambani buanga ilumu enalamaka litaliva kakaroni nilumu enawai waiasi Isama ito ngayano yano meiweka nirasoko maikibiti ena beitambayamba kirayado maikimua mera maitayanaya sirausa tamua mai mera mai beisautaki tambua si kamu nanga enonra natura mai dolani nonra wosa senonra ivakasala divina ivalu sebe mokuna tamatangge abutuna koro kameado mewaidala E kalau ngata na ngone, e soli bua e 5 wala nga na miniti may vei nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kente tonga kilay ko nga nda to dhunru. Ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray. Nandun raw na pasyente ng pula ni ngone may na mbaki 5 kina tina kawalu, walu sa nga bula pasyente no nakilay ko yung gas ni buli. Chini kawalu la pasyente no nakilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno kede ngaiba. E rua nga na pasyente anonda rukilay ko na itumutum. Ke o veki la ng bula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko yung gas ni buli ngai. Kenda tonga yung girmo gas ni buli tukun mayo ketukun mebe otu sela yung butak. Oray otu sela tiro yung butak.
Nei ulutanga ni tukutuku e nanonda vanua e na ruana kaloko e na singalevu e ndaindai. E wakarita ki mai ni vitu nanrau vitu sangavulu ka 5 taudoko na levu ni vale e rasa vakoro tikukina na kandivuka ke na manu ni kau mai lautoka. Ke na vevuno vole kata. E kaya na matavingaravi kandaungarava na Termite Task Force kena kena iliuliu a Sachi Kiran ni sa lutu sara na isau ni vale e nanga unango baleta ni rasa kana dola kina na kandivuka kina manu ni kau. Kasa sau lebu sara na boga binakataki ni vei valengo e nanon rabakadada na manu ni kau. Enta sarao ni baka ingataka na vingaravi ni Vodafone vata ke na Digicel e na M-Paisa ke na MyCash me da vingaravi ke na e ka baka ilavo ke baka e tu e na nonda kaunde e na imbange ni nonda vanua. Sarao ni o baka duru ilavo e ani se o taura mai na ilavo mai na bange toki takatale ki nandua na vanua sen dua tale na bange se and saumi e na vei ka e mbaleta na vei ngaravi e baka e dori vei kenta. Sa rawa kedea ke baka e nda baka e ngataka na salavou ni wakawilavo ka rasingai reivdanga mengo na kenandau e na M-Paisa ke na MyCash. E nangito erto sabo ka rautongo na PNG Comols e na mua ni madaongo merto na sota ki na non da timi na Fiji Bati e na rakavisau mi na sota ni Pacific Bowl e na boka eldoritikongo e na Singapore Hawaii. Kada sabo ka boka rautiko kinango na vei timi lelebu eso e na non da iwasi ni vura membaleta na Pacific Rugby League Bowl Championship e na Singapore Hawaii. E wakareitaka nandau e wakatavuliti ni nonda timi na Fiji Water Flying Fijians ni sota mai Europe e na vula katumai e anga me wakataka wakavinaka sarao viti me tiki ni nona wakawarau ki na mbilo ni vura kana walataki mai Australia e na ruana undolu ruasanga vulu kaviti e na sota ni William Webb Ellis Trophy e na ngauna e na waka e dorikina na lako ki na sota go veira kasandingitaki merla ingito abo ki ma Europe e anga mera wakan deita kasara waka vinaka na nora kau ke na kila na mangosa ningito wakan bimbi ni rato na leisota ki na tolu talenga na timi ka rato saati ko e ne matai ni tini ni timi e na vura e au si Kotalandi o LSI ke Islandi. Sa kata lagi tiko nga na vei sabosa ni vei ndingi kena ivunau enda rongo da tiko nga ni sabo e rua sanga bulu ka rua na singa me baka e dorikina na vei ndingi ni presidenti mai merke. E rau baka itabi tiko kina na presidenti baka dengu mai na Republican Donald J. Trump wata ke Kamala Harris na ibuka ni presidenti na ngaunango e na isongo na Democrats. Nanraki senga di besa, wana baka tulolo anda lo malangi tau banga una nauba, kana mbula sartok kana rangi, e na bora na wasa, dua na ibaka takila nin raki suastua, e kotongo e na nonda vanua, kana e balata tiko nanraki, e na nonda be imbarabi baka kina mai wasa, na bua suba ke na usori, e baka kina na sana serua, na sana na mosi, na sana na itasiri, e adha ni kina sano rā me tika bu mai raki mai nau sori ka adha ki tailevu ni singa e na bua liku na deba ke mbua na tokalau ke maduata na sano da kaunrove ke na bia anu bole kata mai di kombia e nangele levu mai laudala mai adhata wata ke tabeuni na sana e rua olo mai viti wata ke na atulau e na abalata tiko nanraki na bulan ni rangi tokalau ke na tau vanga una niuda kuru na vanua e na vei vanua so sa tabuti e ningo kan ukutu na loa e na vei ngau na tale so.
Andra kia sembermai ena senga ni beisau. E na kurukuru na vanua tau wanga una na uda. E na tau mbiesare na sona ngauna. E roa ni kui ka lubu na vei mbarabi ana non da vanua se na vei udiwai. Seua ka mbula saratoka na toka lau. Kei na toka lau deva roa ni seua ua ka voravora na wasawasa. Sai koe ngori, nei urutanga ni tukutuku ana non da vanua, nei tukutuku ni nrake, nei tukutuku ni ngito, kei nei tukutuku mai na vesa i vuravura. Na nonda vata, kei siti veni raturla. Nei mamidakadaka na te reisi, so a India, so a Iwiti, o duru rabi ana vale taimi. Nan ronrolangi kei na uto solo. Pinaka pokalebu na pokarongo tiko mai di, beni, bula pinaka ke muni. Di sema saratiko ya ningo mai lambasa. Mai bono lebu, totoka poka oti na pingarabi, pinaka pokalebu na sema titiko mai. En bonua ka poka toka imengo na land of the opportunity. En raki poka tulolo tungo mai na bualiku. Ka rawakila talitunga ya tuna ni mai kata-kata na bonraki ni mate saratunga na matanidangi. Sabi boka alonga ngata kingani be ke muni lebu tikon menta ngunua i boka lebu. Ngunua i boka lebu kana na kena ngauna boka dengu ya na elonda na kena lebu. Sandriani isa pinaka boka lebu di beni. Boka rongo tiko mai tukolin rabikula ni bula pinaka ai Dere Bay Resort mai koro. Pinaka boka lebu. Arto nanu mitukin na be ngarabi pinaka boka lebu na linga ni dakadaka na Dere Bay Resort mai koro. Tukolin bula pinaka. Mana ini na bukimboro pinaka boka lebu na sea tinaikara sema tiko ya ningo Laudala Beach. Ni bula pinaka na sea. Wanu ini pinaka tiko ya ningo ngarabi na singanikua esi tangi. Ibengo. Au sang-sarangan ni kilana na monitaro yesin ruital no kide. Ibengo ngo i Santa Rosa. E na radio bulan dua bata e San Francisco e kau tikenda bata mai. Me adowa na non tangau na kataraba ki rau sa tatau e ke ni samode ni kalongata.
ke makina kalani singa ke na beno kubula me pai ambetele kina vakadua Viti nanongu vanua osi nangu mandiuta aundiva meuna esuva mekalevi kotale vakandua Viti nanongu vanua osi nangu mandiuta aundiva meuna esuva mekalevi kotale vakandua Guys so tatale alolo mayani beto mai vale mode viti Guys so tatale alolo mayani beto mai vale se ena veio cabi ena veio cabi na feina de vaki na nongo idaba nongo la mani vale na vanu animara kotira makila nongo nano mi koleina nanongu vanua osi nangu mandiuta aundiva meuna esuva mekalevi kotale vakandua Viti nanongu vanua osi nangu mandiuta aundiva meuna esuva mekalevi kotale vakandua Guys so tatale alolo mayani beto mai vale mode viti Guys so tatale alolo mayani beto mai vale mode viti Guys so tatale alolo mayani beto mai vale mode viti Guys so tatale alolo mayani beto mai vale Viti nanongu vanua mosi nongu mambiuta aundiva meuna lesuva metalevi kotale vakandua Na nonda wata wata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Wata, San Francisco. Me kochi kianda wata bai.